Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život. Udžbenici, stanarina, režije, školarina, kafa s prijateljima. Studenti se često susreću s izazovima upravljanja svojim financijama i postavljaju pitanje kako postati financijski odgovoran i iskoristiti sve prednosti studentskog života. Od školarine, udžbenika do svakodnevnih troškova, financijska disciplina je stalna borba i izazov za mnoge studente. Ako čekate rezultate ispita, ne morate čekati i u redu za plaćanje. Studentima je svaka sekunda dragocjena, a sa mobilnom aplikacijom držite svoje financije u džepu i pratite sve svoje studentske troškove. Bez obzira da li plaćate stanarinu, režije, školarinu ili samo provjeravate koliko novca imate do kraja mjeseca, sve je dostupno u samo nekoliko klikova. Zaboravite na bespotrebno čekanje u redovima, gužve u banci i gubljenje dragocjenog vremena. Mobilno bankarstvo vam omogućava da sve obavite s bilo kojeg mjesta, bilo kada. Tako možete više vremena posvetiti učenju, pripremi za ispite i nezaboravnim trenucima s prijateljima. Mobilnu aplikaciju dobijate bez naknade uz Unicredit standard paket za studente koji nudi niz pogodnosti, tekući račun, mobilno i internet bankarstvo, kao i debit Mastercard karticu za sve vaše potrebe. A najbolje od svega, sve je to bez naknade za studente do 26. godine uz potvrdu sa faksa koja dokazuje da ste student. Otvaranje računa u Unicredit banci je jednostavno. Sve što vam je potrebno su lična karta, CIPS prijava i potvrda o statusu studenta. I to je to. Možete početi koristiti sve pogodnosti Unicredit standard paketa za studente koji će olakšati upravljanje vašim studentskim financijama. I jako važno za sve studente i buduće studente. Posjedovanje Unicredit studentskog računa ne samo da vam olakšava svakodnevno upravljanje novcem, već je i bitno prilikom prijave za stipendije i studentske poslove. Zvuči super, zar ne? Brzo na www.unicredit.ba ili najbližu poslovnicu i otvorite svoj studentski račun. Koje su najbolje tehnike učenja? Kako napraviti dobru skriptu? Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i pronađi korisne studentske savjete. Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život.